June ni somthum hi Mizoram chanchina ni poimo berte zingami ani a remna ni tia hriat le lom thin ani June ni somthum sangkha zakwa somriat paruka kha New Delhi a Mizoram remna Thuthlung chu India sarkar Mizoram sarkar le Mizo National Front MNF ayo 10 an ziaka kum somni chung zat ram buai a silaya in beile nun na tam tak chan nuwa remna alo thlen thei pha ta a he in remna hi Mizoram chanchina thil thleng ro puile chin chiatlak berte zinga mi ani awangin a hlu hle ani India in zalen na mu nu khan Mizoram a hian maso na le sarkar kalpui dan chungchanga ngai dan sang sang alo piang chowa kumsang zakwa somnga pakwa a mau tam tram alo thlen khan mi puiten har satnan na satakan to ka chuti laya sarkar lai puin a puina atlem lutuk ti ngai dan alena wangin Mizo National Famine Front MNFF din anita a he pol hi anua Mizo National Front MNF ti in an thlaka Mizoram ta na zalen na sual antumta ani Mars ni khat sangkha zakwa somruk paruka tangkhan MNF fin atak taka India sarkar dodalna atana police station treasury le sarkar office rang chu an beya India sarkar chu an sipai aron tira khotam taka har satna athleng zui bok Mizoram chu vanlam atangin bomle machine gun mangin an beya India chanchina aram mi puite chunga air strike man masak berani ti historian tam takin an soi Buaina hian kum tam tak a o a mi tam tak an thi a sang tam tak an tlan chebok kho sang te chu grouping of villages ti mangin kho khada kho satura soi khom an ni a hei hian mi puite nun phunga har satnan satak a thlen kum sangkha zakwa somsari le sangkha zakwa somriat inkar chung khan India sarkar le MNF inkara remna siam tumna voitam a oma ahma salam te chu hlotling lo ma se annuwa prime minister Rajiv Gandhi le MNF roi tu pulal deng aten in biak na an chhun zom zela anni pahni le an tho puiten remna chu ral thuam chelek a in biak remna manga siam theiani ti an hria a Thuthlung siam turin an beingor hle June somthum sangkha zakwa somriat paruka kha New Delhi a remna Thuthlung zia anita a India sarkar io RD pradana MNF io pulal dengale Mizoram sarkar io pulal khamaten ming anzia he remna Thuthlunga thilpoi mo zual te chu pakhatna MNF hian anral thuam zong India kota an hlan vekang pahni na MNF member te chu wantlang nun pa nga ya an nun le theinan remchang siam ani pathumna politics sawanga tanina tang te chu zalen na pek anni palina Mizoram chu state puitling nitura pom ani pangana ral thuam ain in rem na le democracy manga har satna chingfel turin anin remna Thuthlung zia atanga thlasari nu February ni somni sangkha zakwa somriat pasaria khan Mizoram chu India ram state somni pathumna alonita chu mi hnuwa in thlanna nei ani a MNF in thlana hna an changa pulal denga chu Mizoram state chief minister masaber alonita ani Mizoram remna Thuthlung hi khovel pumhua pa po remna hlotling ber zinga pakhat nia soithin ani kum tam tak aliam to hnu po in remna chu alanghet renga Mizoram chu India rama state ralmuang le dan le thupe ken ko na thaber zinga pakhat ani mek hei hian in biak remna in ngai dam ton na le in hriat thiam na mangin Buaina lian tak tak po soifel thei ani ti atilang chiang le remna ni hi holiday satlia mai ani lo kan mi hmasa te torna kan thei hnil to lo nan te remna man a hlut zia kan hriat rengnan le khotlang in pum khatna kan von nun rengnan lom thin ani he nia hian remna Thuthlung poimo na in zirtir thin ani Mizoram remna Thuthlung hi Mizo nam chanchina thil thleng ro pui ber zinga pakhat ani kumsom ni chuang ral thuam cheleka Buaina aditopa Mizoram chu remna maso na le democracy konga hruai lut ta a
chu wangin zu ni som thum remna ni hi kan mi hmasa te thorim na le in pek na kan hriat reng na ni ani baga tun hnuwa po remna kan von him zel tur thu kan in tiam thar na ni poimo tak ani